Ntukuya narwa ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinyana nteto chetu chiriambiriria thaiji. County Commissioner wa County ya Meru nwe Fred Dunga nethiritwe agitongereria uejani bwa irio bya utethio ntereti antu amboi mono ntere iria tiithiritwe tikirumirwa ni mpanga ya mpara. Kagitene ukau nethiritwe akiuria kari bethire bagitumira kagitene gaka kambura kwithirwa bakianda nikenda nyuma ya maanda jagikinyira kinyabo bethire bari na irio akiuga thirikari no itite na mbere na kwithirwa ikiritaniria kiri gutigira akenya ni bakuona irio bya kung'ana. Mukabwa ajire wengwa ntugo ya munthi atatumanite kiri antu obawandi antu ambui baraba inyerikite ni gwagi ibo bya kurea na ara thirikari itongoretwe ni County Commissioner agwa County ya Meru to Fred Dunga bakinyire kunenkanira nkuni ya nkuruki ya ngiri 1,300 kiri akaribaba bathi na mbe na gwitethia igita riri umo. Kamati inaitwa National Drought Management and Relief Food Distribution Committee imeamua ya kwamba hakuna mwananchi hata mmoja anayefaa kukufa kwa sababu ya njaa. Hii chakula iko hapa inatosha na imepangwa vile unaona hiyo gunia imewekwa. Hiyo gunia imewekwa kila kitu. Na hiyo gunia itachukuliwa na mtu mmoja. Kila mtu atachukua gunia yake. So usiwe na magangano, usiwe na pingamizi yoyote ama kusukuma mtu amwangushe. Hii chakula iko hapa ni ya kutosha. Ni gunia 1397 ni ya antu ambui wote. Ni wapi? Ya antu ambui. Ote mtote onaye bya kurea. Bilanga boromba babu kabukendana. Sawa? Ibondigereje loi. Norote osiomba kabisa. Tafadhali bukakwenda nyamuntu mwara arabu wetho ori sawa leka orote usiomba buru ombe kuona bya kora bireko bila binge na bya tokavyata no amwe nogu Ndunga na uretie antu nontu negita aria mbura ibathi na mbe na kwirutaniria muno mendani yao nikenda bona abya kuria bebera amantu makoyagwo abya kuria be musanda nontu thirikari keyana abya kuria musanda ake kiri igita arira riumite na antu batana bya kuria mendani bya kuria bi yumete kuma ke national ibo kuona ora bipaki na mtu akana ngaro byawe na nyoro trombo kinya wata na ro murumia aje batu tuende neste sasa loi. Hiki chakula cha msaada kinafaa kukusaidia tu wakati ule ambapo ni ngumu kwa mashamba. Kama mashamba hayajatoa chakula utasaidiwa. Lakini mvua ikinyesha vizuri na mavuno yapatikane, kila mwananchi anastahili kujisimamia. Kwa hivyo mfanye bidii kwa mashamba yenu. Chakula ukipewa itakusaidia. Kwa vile tunashukuru Mungu tumepata mvua. Si hata utapata nguvu ya kulima na upande. Chakula sio ukipewa sio unaenda alafu uuze pengine ukunywe pombe hapana. Kumala Regembe North, Beton Class, Chabari.